Metrasher Elengas Janua, Elengas Januaz. Hundu kana zerongo ntujua ngaranza Mwenyezi Mungu alifanyaje. Mwenyezi Mungu harerere otashinu rije rishwarifu ulo karengel ireo kawe kadasimushia mvuyu mali sha Mwenyezi Mungu atoshibeha ulo karengere hamisi shadir shirenge raban enza alafu shantesa no watsayinu ngabo mwenye yose kabala le kalma la mbali ntesa kwa kuna mtosha bani mana maturki leko bidifanye majeste ya urilaha ngabo nzambe shireni marhaba na mnaje au yambe na malado na mnaje ndibakaya haja ili mumje habari mumswarifu mambo kanenza bakartu hanza ngabo kanenza ngonjema yata wewe kahusida mwanyanyu mambo kana nkomberu tsayinu kajarenga ujutabihe roho ele libukayao bahindoni ifanya namdunge mapijeri kwa izani ngozaji singe poza nizo kazi jandaleo ridungwa za mazaudu ritenge wanzi yanzidu risari trusi waritilo pasheni jambe na mbuzi zihauli wao vahemsubuzi ija isi lala engombola kajujo darejesha diwenda zayo ikati mdengani plus à 2h 3h 14h mone reaction hani kamjepa habari flash bazano kasi nyango umujiza ulo bandukana wambo wa Paris mroi ho baharen mkanta mpersanda doma huyu au do pareni badi do pareni hai do shungani hai lazima ko pareni hai abutsi mujiza hata abenge binti na ndongo zinyizo hamba tulokana ega manzere ke daho mtu jamezi mbujo kureseda na mnaje hameriane mbayo mbele mabaka mtwanza amengena mkeyo mdoji swarifu